أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى فقد فاز المتقون. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاتقوا الله عباد الله، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا بين يدي الله. من وجد خيرا فليحمد الله، من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أيها المؤمنون، اسمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Mauli mga umat Islam, inutba taniyo ayat suratu Ali Imran, ayat hikasiyam pa ayat hanggatus iban siyam pa ayat hanggatus hangpu. Di ayat ini
Dua para kala ipatumtum kato taniw sintuhan, liw pa na si Manu si ama sa ini. Intiumtum sa jasin tao kita nila. Dahil nga sabab yan, at si parayaw imata, bang man makakita. Sa gawaing kitaon pagmaksiyat. Diungog nila sadya, hiparayawin tayo nga. Paatulihanin tayo nga. Bang man makarungog si mangi. Mga umat Islam, yarin pawaita sin Allah Ta'ala min kialupahan sin umat ini. Walillahi mulkus samawati wal ard. Patumtum sin Allah Ta'ala. In sila piapanjari sin Tuhan. Bukong sila ay magbaya-baya simbaran nila. Way nahinang nila habaran nila misan hanglop. Way kiaranat nila. Mulkul nila. In sila piapanjari sin Tuhan. In magbabaya-baya Tuhan. Hipatumtum yadto sin Allah Ta'ala. Kaya lupahan sin umat ini. Impanghati niya imbaran niya kaniya. Inakal niya kaniya. Dahil nga sabab yan, piyakay niya nagmaksiyat. Piyakay niya kabayaan niya. Sin lillahi ma pis samawati wal ard. In siya piyapanjari sin Tuhan, makad siya kabayaan sin Tuhan. Ma pis samawati wa ma pil ard. Inataas sin langit. Iban sin nyari hababaw sin gumi. Piyapanjari sin Tuhan kaniya, bang man niyari kalupanin siya ipon sin Tuhan. Wa ilallahi turja'ul umur. Hikarway patumtum kaniya sin Tuhan. Mig siya rin nga dunya ini umalup siya pakabayaan sin Tuhan. Wa inaalupon niya isiw-siw. Amuyad to mga kakasisin Allah Ta'ala. Kuntum khayra ummatin. Hikarwa. Kamu na yanin sa rayaw-rayaw. Kamu na yanin sa rayaw-rayaw manusia. Siya nagbayta, Tuhan. Nasa kalisya na yung sangi-ngi tao. Ngaita, sabab kaya lupahan niya yung siya tao, magtag-ipon pa Tuhan, bukon tao magmaksiyat, bukon tao magtakabur, bukon tao magdaruhaka, biya sinamasan na ito ini. Kuntum khayra ummatin. Pamansin Allah Ta'ala, kamu na yanin sa rayaw-rayaw manusia. May tak sa rayaw-rayaw. Bang kamuri mig ipon kamu sin Tuhan. Ta'muruna bil ma'ruf. Hangkan kamu marayaw parman sin Tuhan in ummat ini. Hasabab sin iagad ni untu. Ta'muruna bil ma'ruf. Biaitan kamu sintuan au marayaw amod tiniagad niyo. Iagad sin atay niyo. Iagad sin suara niyo. Iagad sin pituang gaw tabaran niyo. Kamu na yan, intaw marayaw. Marayaw pakain, patao bukon. Sa inbihawon, marayaw patao. Patao nen lupa niya, ayari lang nen lupa, kuusog marayaw. Patao nen taumpa niya, ayari lang nen taumpa ko nga. Na impatta mo patuhan. Impatta mo halawam sing kubul, pagdatong mo, maguno na kaw yan, biya din dagbus mo. Ang pimpatta mo halawam sin auto mo, na yan na. Patta mo hamul, patta mo hayadigad, patta mo nagmumutur yan na. Na impatta mo hadarat mo, iban sintuhan mo, maguno na kaw. Yari ito
Ta'muruna bil ma'ruf. Iagad mo yung kabayaan sin Tuhan. Ikaw na ninusog marayaw bang kausog. Ikaw na nin babae pilihan bang kau babae. Hisiyon ng baita Tuhan. Hikarwa, tanhaw na anil mungkar. Liang mimbaran mo ring hamangi. Iwan nang lang kau ring hamangi. Inikatu wa tu'minuna billah. Piarat saya mo, iambalan mo yung pag-iman sa bundaan. Amo yan mga tuwan imbeta sinallahu ta'ala, ikaw na in sa rayaw-rayaw patuhan, bukon kau sa rayaw-rayaw patao, imbasa na to ini magmarayaw patao. Puspuson na ningat niya, puspuson na yung kusog niya, bang man siya marayaw patao, sindi da siya rihilan karayawan sin tao. Kukan siya, most outstanding long ni. Nah, unin beta sinallahu ta'ala riha ayat ini, inagi si mga sahabat, khairul umam, sa rayaw-rayaw umat na titibuok, wa afdaluha indallah, marayaw sila ha dunya, iban marayaw sila ha darat sin Tuhan. Natibuok kinatay nila mga rapatuhan. Natibuok kinakal nila paagaro na kabayaan sin Tuhan. Bukon natibuok, bukon na kanat mga kaliban magakal. Magtipo, wiyasim masa na to ini. Liamrihim, hangkan sila sa rayaw-rayaw, iban marayaw hadarat sin Tuhan. Sabab wala sila miutas hatu. Naghinang sila pamarayaw, nang lang sila pamangi, iban wala sila miutas hapag iman sa bunda. Giyaan gaan sinta yung pag-iman. Pangadji grade 0 long niya. Tayo mga tuwan. Na. Wahajal padlul azim. Imbeta sinallahu ta'ala hayatin dihalgaan sin tao. Inhalgaan sin tao. Aming kita ni Randy. Singuran kulong niya. Inadda ti Dulpi. Pantalo ni Dulpi. Taumpa Dulpi. Pag-uyo mi Dulpi. Nakumidi siya. Dihi kapag lami-lami hamasa na tuwin. Maita. Matao din hinang maksiat. Matao din mananaabit pa maksiat. Tanyo mga tuan. Hajal padlul azim. Nalat hajihil ummah. Insa rayaw-rayaw biyeta ayat ini. Madawhat si manusia. Insabab niya ini. Hika isa. Ummatun rahmah. In tiap-tiap manusia nagkakasilasa. Biyahon Tuhan di maingat magkasilasa. In kaingatan magpalasa. Lasahan niyo akulong niya, matawad kawas ako. Lasahan niyo akulong niya, hansam ako. Lasahan niyo akulong na, matawad yung koneksyon ko. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Piarahan kita niusin Tuhan pagpunan magkasilasa. Di laong agaron sin taon. Maghinang-hinang siya atulan ni pagkasilasa niya. Taod dalawang nasin, kumisan sa ano ay kampung ko, ang mataod nasin ko, kampung ko kataan. Maingat da kulong niya, marirasanin tao katantan ka ko. Makusog da kulong niya. Ummatur rahmah, nakakuha siya rin ha ummat pagkasilasa. Hikaruahan kan sila kalasahan sin Allah Ta'ala. Ummatul inkazul basariya. Ummat magpalihala. Nasakalin ummat ini, yung tiap-tiap siluran, akkalan niya. Ang pasiap kiukan, kiakkalan kulong niya. Genius sa kureng kaniya.
Bukun umat magtipo. Impunan ni umat magkasila siya. Ini karwa ummatul ingkaj. Magpalihala si magmula. Sa babaw magmula. Magmula yung bata-bata yaw na ako maun si mangi. Magmula yung taong maas yaw sa babuno na. Nasa kalituan. Bukun umat magpalihala. Umat magtuod pamangi. Luwa-luwa nila nalong niya. Ini karwa katu. Ummatun risalatuha al-haq wal-adl. In ummat ini nagdara siya sin risala ring hatuhan al-haq wal-adl. Kasabunnalan iwan kaadilan. Way na, bukunda si adil hawaran niya. Bukunda si adil halaumbay niya. Bukunda si adil kampung niya. Sa inummat ini. In sumunod. Ummatul islah wassalah. Ummat maghatul. Ummat magpamuntol, magparayaw. Bukon umat lutangon bangaw nagkakangi. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu fi aunil abd. Piyabaitan sin Allah Ta'ala rin panagnan sin manusya rin kanadang prambilpay na pusan. In mananabang Tuhan. Na Tuhan, magpatabang na yung tao. Naglalagi siya yung tao. Wakatabang ka niya. Tiyabang man siya. Nagsaliw man, di lang naman nabang, siya sadya mabaya tabangon. Intatabangan do Allah Ta'ala wa inu-inusin tao. Wallahu fi aunil abd. Ma kana al-abdu fi auni akhi. In Allah Ta'ala tabangon niya yung manusia. Sa lugay sila miya makada kabayaan sin Tuhan, inna nabang iban sin tiyabang. Nari nga sababian yung masanato ini, inna nanabang diurugalan, in tiyabang astulan. Maita, tiyo dalong nari, siya ni makajarihan. Tahan niyo yan. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. In uno-uno na ikatabang mo, panabang ka. Sa baba nasa malaggoy pahala, uyom katawa. Nasa kalim mga maas-maasin, uyuman budyang. May tang mga budyang. Umato pa sa inilong niya. Astagfirullah alazim. Bisara mulka, bisara laknat. In ummatin ibang siya mamisara rahmat. Wa ija khatabahumul jahiluna kalu salama. Inikabtang niya bang aun mangi, inikabtang niya marayaw. Sa kalituan in ummatin ni lumamud sim mangi. Manglito sim mangi. Nauno pembeta sin Nabi. Pa mga sahabat niya. Ummatun napaun wa syafa. Ummat mananabang, iwan ummat mananapaat. Taan yung mga tuhan. Syafaun pid dunya, wa napaun pid dunya. Mananabang hakabuhi, iwan mananabang hakamatay. Nabukon na tuhan mananabang magtaban. Uno pembay tadi kato. Yaqulu alaihi salatu wassalam. Man iltamasa ridallah. Hisiusin tao lumawag sinikakuyag kaniya sintuhan. Fi sakhtin nas. Mipsampa siya karugalan na singkatan manusia. Kakuyaran siya sin Tuhan.
inta umarugalkan niya, karausan cintuhan, pakuyagun niya. Man iltamasa ridan nas fi sakhtillah. Hisiu si manusia lawagun ng kakuyagan si manusia. Sa kaastulan sila sentuhan. Ingkuyag sintaukan niya mulka. Bang wala doon kuyag sin Allah Ta'ala. Biya na si masanatuin. Mga kakasih sin Allah Ta'ala, magkagunahan kita niyo. Ayaw na tulog pasunin biyata sin Allah Ta'ala hayat ini. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ila Allah turja'ul umur. Kuntum khaira ummatin. Ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf. Wa tanhawna anil munkar. Nafa'ani wa iyyakum minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، يقول سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkabuhi niya pagpakuyag. Dia aksya sentuhan magpakuyag. Piaitaan kita niyo si mga sahabat niya, muhajirin iban ansar. Amuin kaya parahan nila pagkasila sa iban rahmatin dunya, sa di napakayon sintawa masa ini. Tiyo-tiyo dakuman. Impamong si mga sila sahabat, kulna ya Rasulallah, man khairun nas indallah. Mga subo kami kayo mo, hisyu marayaw patuhan. Hakabuhi iwan nakamatay. Ini pagpangasubo biyaw, unintong pabago. Sa yung pangasubo, mahal ka pa isab. Bukun yung pangasubo amin taong pabago, maluhay. Unulong na yung pantalon, mahal ka. Sa kalim pantalon, mahal ka, yasubo, pirit. Takfirullah. Haun siya nakabihan. Di manali taliin ta umarayaw. Sa ukat kabanto ka ng pinita mo na yadto. Na, impangasubo si mga sahabat, kulna ya Rasulallah, man khairun nas, hisin sa rayaw-rayaw manusia patuhan. Inna nga subo marayaw, impia nga subuhan, puunan sindayaw, in kita niyo na nga subo, way rarayaw, impia nga subuhan, siru rayaw. Biya din ini karayaw. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, intaw marayaw al-aqil. Amin ta wala nagkanginakal. Pula-pula mo sukat mahal kayong pantalon, pirit pa isab. Lawakon madturi matugdo madlaw. Astagfirullah. Subhanallah. Ipananasbisan mataon. Sa di manasbi, magliki-liki ka agi. Pura malong nin nakabaksin mahal ka badyo. Pirit. Badyo ang kulong napapagtiaunan, sabto suhunin. Pangasubuhi karwa. Ya Rasulallah, man agnan nas, hisin taw rayahan. Sim mataw dalta.
Buk. Tayo winiwang isyu yung beta sinabi. Al-akil. Tau barakalin, tau dayahan. Tani yung mga tuwan. Dua na. Ikato pangasuro. Ya Rasulullah, man a'badan nas. Sinisiyon tau beribadat. Makusog mag-ibadat. Amin bibusulan ng tuktuk, ipaghandok si mga tao yaw. Bibusulan ng tuktuk, itom ng tuktuk. In tao beribadat al-akil. Amo rin tao takaakal. Nalong na ya Rasulullah. Nakamatawad na kami na ngasukay mo. Jawab Muhammad da al-akil. Naisyo yung pagnganan mo akil. Taubar akal. Al-akilu kala Rasul sallallahu alaihi wasallam man amana bihi wa rasuli. In taubar akal amin na marat saya patuhan niya iwan na marat saya hanabi niya. Tubtub na rin to. Litaatihi wa ibadatihi. Piyagtaatan niya. Iwan nag-ibadat siya. Amo yan mga tao. Dari nga sabab yan mga kakasisin Allah Ta'ala. Tiwila sin Nabi. Rasulullah, lilaya ka mo. Hisyuin tao marayaw riya dunya. In tao marayaw riya dunya. At kahum lirab. Amo na yung tao, tatap nagmumamuwa patuhan. Di mangibog sin dunya. Di mangibog sin pagpula puti diya dunya. Nagambol da na yung magtiyaon. Pasalan siling kat sin dunya. Nagbulak na yung magtay mangod, pasalan siling kat sin dunya. Nagbulak na yung magbakay, pasalan siling kat sin dunya. Pialingkat sin tao, wang sila ro na pialingkat sin Tuhan, nabutok sila kabayaan sin Allah Ta'ala. At kahum lirab, unin takwayan, sanjata. As-silahul akwa, sanjata, way makatwa sanjata yan. Miwa na yung tawa sanjata sin tao. Autumik bam lang niya. Sa way siya miwahadat niya, lawi rin sinautumik bam. Inakal niya, impikilan niya, impangatod niya. Gampay sing kiulugan sinautumik bam, bang siya bari man syahid. Biya dagbus makuka intong masyahid. Na, uno pa yan, intong marayaw, aw saluhum lirahim, amin tao bugtuon na yung pagkasilasa, insari da mamugto. Bihawon tuan, magbugto pa kaniya. Di niya bugtuunin lasan niya, papagkahin niya, sa babdaakan sin Allah Ta'ala. Aw saluhum lirahim, bihugto niya, simpagkahin niya, insari mamugto. Usog marayaw, tiyo-tiyo da kumam. Wa amuruhum bil ma'ruf, ini katu intaw marayaw riya dunya, iwan marayaw siya adlaw akhiran, mang daraak pahinang marayaw, may ta siya mang daraak sa babihinang niya. Wa anhahum anil mungkar, iwan nang lalang siya rin ngay nang mangi. Amuyad to mga kakasisin Allah Ta'ala. Imbeta kato taniyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tao sulga. Sulga dunya, iwan sulga akhirat. Naasuwin Rasul sallallahu alaihi wasallam sinta umangi. Kad su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam an akbari aw an aksharin nas ma yudkhilin nar. Rasulullah, magsudi ni sulga, magsudnal ka.
In kaya ta in sa taod-taod mano siya makasudnal ka. Tiyo-tiyo dain makauno. May kanuiron mabaya panal ka. Taumangi di da mabaya panal ka. Taumarayaw di da mabaya. Uiron mabaya panal ka. Pasul ka kataan-taan. Sa yung pangasugunin hinang niya. Yari Tuhan yung beta sinabi. Makapanal ka. Sa taod-taod makapanal ka. Usog ibang babae. 200. Aksarun na sa taod-taod manusia. Di kabayaan sin Tuhan makadto sila panal ka. Nagpara sulatin Tuhan. Nagpara nabin Tuhan. Bangman sila imakan tu panal ka, harap pasulak kata. Nah, number 1, in sabab may tak sila makapanal ka, alpamu pasalan sin simud, malata. Bukon ka ginanas bi subhanallah. Misanin manas biri na parayaw, hindi na kaingatan bang pila ni natasbi niya. Abihanin panasbi. Amoy siya nanas, biri niya kaingatan, bang pila na. Sambil malaikat, kublaan, pila na halong nintias biyaw, singkatluan na tagto. Habihanin panas, 25. Kaya ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hisiyu makapanas, bi subhanallah. Katluan tagto, alhamdulillah, katluan tagto, Allahu Akbar. Ikahanggatos. Aqibas salat. Tiap-tiap ubus sa bahayang pardo, ampununin dosa niya misambia bukallaw. Misla jabadil bahar. Way rahal ka sintao. Way nilayal ka aning bisrayad to. Biya silya kudlakod kata. Bang malukayin imam magtahayat, kalulukay lang na maliit na kita. Na. Uno yan, may tasimod. Nagputing patuhan. May tasimod, nagbisara sinway kapusan, di laulun. May tasimod, nagbisara sinjina. May tasimod, nagbisara sin pagtakaw. May tasimod, nagbisara sin paganyaya. Nagbisara sin pagigiliwan pagjangki. Sunog yung bisara niya katanta. Harap nilayad to paapinal ka jahannam. Insubol bang da magbisara ibang budyang, pagmasi ating pagbisarahan. Di makawaita inin tasbihan sinadlaw. Inimbasahon bang kau sumud palaw tabo. Inimbasahon mo bang kau nagpapanaw hukom. Sa iyong pagbisarahan, pagmaksiyat. Na. Imbar iman, biyaway tansin Tuhan, biyaway tansin Nabi, bangway na'y kabisara pamarayaw, tahi unin simud. Unin inipagtahi kanya, pagtahi hunong. Ito ang biyan, ay nakulong na sumubli, ay pa ba ako nakaubuslong niya? Ay na ako sumubli. Na. Nabutas yung magkampong hasabab yung pag-igili ng pagjangki. Asyatam wasibab, pagsukna, pagpaninggad, nabulak. Amuan in number 1, sabab makasudaw pinal ka jahannam. Hikaruah, wal pard, amo na yung parakala aurat. Hisiusyo ini minang sinduain ni naiging sipog niya patuhan, iwan naiging sipog niya papagkahi. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, istahyu minallah. Kasipog kamu patuhan. Impamug si mga sahabat, kulluna nastahi min Allah.
Ya Rasulullah masipog kami. Gihanapan sin Rasul. Intaw taka kasipog, di magbisara pa mga. Intaw taka kasipog, iayaran nin aurat niya. Biya sirik indo sa sin aurat. Akbaru jamb an yada'ar rajul nutpatahu fi ghairi ma ahallallah. Hibutang sintao. Hibutang sinusog. In aurat ni habukun bubutangan. Nakita niyo hamasa na ito. Para kala dina, hamasa na kauna tapo, hamasa na ito inilaid. Sinaghinang, hisaytan. Hisaytan Yahudi ba ni Satan Nasara? Hibariman dakumanin wala limamud. Lumamud kita niyo kanila. Uning beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siyusin imatud jina. Hisiyusin nagbisaramin jina. Yu Rasul Pak. Mamiskin na siya yan, hakarayawan. Hindi tali na rumadlaw jina. Mamiskin na inatay niya karayawan, di na manumtong patuhan, di na magdikir patuhan. Magjaging na sa hinang, magpakusog simbaran. Bukon, magpakusog simbaran, magtahadyod, magtagipon pa Allah Ta'ala. Yuri sulpak, mamiskin na siya, misan siya rayahan. Iyon sintuhan ng barakat. Di nga umul niya, di nga pikilan niya, di nga rijiki niya. Wala takrabu zina, innahu kana pahisatan, wasa'a sabila. Taan yun, di magbusa masa natin. Uuhon natin baran na to. Rasul sallallahu alaihi wasallam, hinuan kita ni Urwa'ah. Sa di lang dumuwa, mga mangduruwain kaagin tao. Bang muna ka ding kabayaan sintuhan. Duway pa kauri mo ruwa, duwahan ko si malaikat. Aun waktin duwaan na to, di tayo maun. Sa bang kauriwaan si malaikat, tayo ma. Unin duwaan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakul, fi aksari min du'aih, Allahumma jannibnil munkarat. O Tuhan ko, mangiwa ko kayo mo. Palayo ako. Iwan tangkisan ako rin ha mga sakula at mangingin. Uno yan. Munkaratil akhlaq. Tangkisan ako rin ha pangadatan mangi bihawon. Magbisu-bisu, insubuli mambudyang, Muslim. Ay, ikaw na, iso nagindok kayo mo magbisu-bisu yan. Bayhu, ibang bayhu. Klapan sin anak, klapan sin ina, usog marayaw lang ni utuinin. Nagbisu-bisu ibang sin beauty. Sin subayad tuhimus mo, sin simud niya, insungad niya. Kansiyo yan adat. Klapan sin ama, usog marayaw lang ni batayin. Bihan ta motor, bihan ta auto. Nah. Hikarwa, piyang Hindu asin Nabi. Hindu kato, Allahumma jannibnil munkaratil ahwa'i wa syahawat. O Tuhan ko, tampani ako, iwan palayo ako rin ang mga tao. Agarun na yung napso niya, agarun na yung syahawat niya. Paagaron na ito yung napso na ito, iwan sin syahawat na ito, pabiyayta sin Tuhan. Pamarayaw. Allahumma jannibnil munkaratil a'mal. O Tuhan ko, tangkisan ako rin hasangi-hinang. Allahumma jannibni munkaratil adwa. Iwan o Tuhan ko, tangkisan ako rin hasalumi-lumi sakit. Kano ba taon niya? 2 taon, habay sa 10 taon.
Miyuga coronavirus. Sakali amurating kiabukaan. Pamangala daing tao. Namataw din nala day wihaon. Buhi sila. Patay na inatay nila. Ang pengad to nala day natudas na katan. Imbihaon buhi. Buhiin jasad. Sa patay inatay pa Allah subhanahu wa ta'ala. Fi kulubihim maradun. Fajadahumullahu marada. صلوا على نبيكم فإن جل وعلا يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بأفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهوديين والنصرانيين وجميع الطغاة والمفسدين في هذا الأرض يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم انشرهم نصرا مبينا وفتحا قريبا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنقذ مسجد الأقصى من الشهاين يا رب العالمين اللهم انصر الإخواننا المسلمين في فلسطين يا رب العالمين اللهم ثبت أقدامهم ووحد صفوفهم واشف مرضاهم واشف جرحاهم يا رب العالمين اللهم دمر اليهود اللهم دمر اليهود والنصارى ومن شايعهم فإنهم يؤذوننا يا رب العالمين اللهم دمرهم تدميرا اللهم أهلكهم اللهم دمرهم تدميرا يا رب العالمين اللهم ربنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتؤلف بين قلوبنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فلا تختلفوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله
ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.